abantu yes nasi isitembu sakhona enisifaka uyasibona isitembu usenza bese wena ungitshela ngodokotela uyayibona into le uyithatha uyifaka la uyibhale ukuthi ekuphileni medical center so lokho babhizi abantu ba-approviwa bayenziwa bethwele intembu yonke into abantu bayahola wena ngapha amafomu ya photocopy lokhu busy ucorrupta isasa yabona ukuthi ukhipha njani babamahlangu baba cela ungiphendulele ngaphandle bamahlangu usekingeni bamahlangu usekingeni ekulu yonke into yakho nasi siyayibona exact uberekisana nobani ngapha kwi-department ngishala uberekisana nobani bamahlangu ushalani wakuphi ngishala la eMaranyeni ngudokotela or ubereka isasa umupha malini uthola malini ngokwenza konke lokho enikwenza uyazi ukuthi nongacala i-Q esasa abogogo bethu ngitsho khona abogogo bethu niyazi ukuthi abahola bayenza next amakhelwane bathini nababona kwenzeka zonke lezi zinto bayakwazi ukuthi ubereka umbereko so abazi uzibethela ngekamereni uneminyaka engake ba 59 years ukhohle ne-age 62 date of birth is 62 iminyaka ithini singabe 63 kwenzakaleni ngawo bobereke sasa ngiyakwazi lokho you retired and then bonomfazi na walisa yonke impahla yakho la uphuma khona wathoma ukubereka wakho lo mbereko ubereka kwangitsho sasa ngibereke home affairs bobereke home affairs bobereke home affairs wathola imali zakho umfazi wakhamba ke wena ke wathoma ke wangena wawungakarobhi home affairs urobhi sasa wayukhethi sasa ngiyabuza kwizolo bekunabanye la ngitsho i-weekend bahlapha kwamahlangu or kwabantu bebala bobani bebala kuthangi amahlangu asicoce mani ungapheli ihliziyo ngitsho nginesikhathi sakho sonke sokuthi sicoca bagcine nini bokugcina la bezileko amahlangu unabantwana abayingaki bayi-3 umndeni akho uthini nabakubona bayazi ukuthi uyazenza into esimndeni akho bayawazi umndeni akho ukuthi uwenza so la ekhaya kunesasa i-ofisi lesasa ngapha ngudokotela ngusasa u-approva yonke into la bese uthi wena uyokuya kudokotela uyazibhalela begodi into ziya-approviwa so lokho nazo-ke niyabona ukuthi badabula njani bonke abantu ababhaleswe la ma-ID la bonke kose ukuthi babotshwe bayemasiceleni sibiza ukuthi busathando bebenziwako la endlini nawe nje bamahlangu uba ngibabani uduba khe ngi-check ukuthi ngibabani ngicela ukuthi into eziningi futhi zonke ngiyazifuna into ezo ngizifuna zonke mphemfoni ki-checking everything ubani Butana David ya David Butana Mahlangu aha Mr David ukhetha ini nje kose ukuthi sesifonela amaphoyisa ayikho thina sikazokuvuma ukuthi abantu bekhaya badlelezele bakhona abantu abajabulilako mawucorrupt uyabahelebha ngento ezingase right yebo like why ungasemane uzenzela ama-photocopy nyana odile ngokufotocopy if wenza intonyana ezisimple lezo rather than ukuthi isasa ucorrupt i-department ngaphakathi wena phela wena nje ungena ngaphakathi akunamuntu ungavuma bayingaki it's more than yes ngipha amafoni number womndeni wakho oyi-1 esondela eduze athini amanamba womndeni wakho oyi-1 ngithatha ifoni lapho tsamangilena batho nakho kwenzekile ubanjwe reg right handed sisitholile i-tip of abantu bathi kuningi kwenzekako la ekhaya. Well, our aim is not like to expose, but is to ensure that ukuthi abantu bayingaka abajamila enelide lapha kusasa nabajamako lapha kusasa abatholi imphumela right. So i-state asidlalisa yayo indima ithi ngifone ngibona ukuthi kwenzakalani
umuntu omdala but angeke simlise kose kube sifundo. It's either Ubuya kuphi bo? Ubuya kuphi bo? uzokwenzani pha ngapha nawe uzokubhalisa umrholo. Wala ekhaya. Eh. Wala ekhaya. Wala ekhaya. Sondela pha, sondela songenile. Sondela. Bela kuphi bo? Bela ekhaya. Oh, kunjani pha? Nathi siyaphila. Bamahlangu. Sifike ema-ofisini ngesasa ngapha. Ngesasa. Ngapha sesasa. Yeah. Nithini nibereka ndawonye or kwenzakalani? Mina baba lapho ke angazi. Yeah. Uhlala ngapha yena. Maye-ke nagogo ubaba utholakele namaphepha abantu abenzele into zesasa. Uhlala ngale yena akahlala ngapha. Uhlala ngale. Baba ngithi mina ngokutshela mama. Bewa kwethu lo uhlala ngapha. Okay. Baba magama mahle nalo ngithi. I-ofisi lesasa ngapha. Lapha ngathi. Ethi hello. Hello. Okay. Ngikla Okay, nangu simbambile umfowenu ubanjwe ngomthwalo. Ngumfowethu. Iye. Mina ngilasibond lapha. Nangoku umfowenu uneminyaka ahelebha abantu ngokuthi bathole into zesasa. Ngudokotela begodu uyazithatha unikeza abantu boku-approve. Abantu bayahola imali zesasa. Ngikulalela mina kwethu. Yeah. Maye nagogo simtholile. Senze njani makunje? Mina kwethu angazi ngithini. Yana uthini mina kwethu lo? Mbuze, ngifuna ukuthi wena umbuze angisho. Ungibuze nangu. Mina kwethu? Yebo. Indreze mfo uyazilemuka zisasa. Pendula. Ngungena bokosi. Ngizwa kadokotela. Mina kwethu Uyabona uyathoma ke ithi ngenze so. Jama khe ngenze so angingazi ukumotsha isikhathi. Angasitsheli ngodokotela. Why uloku busy usitshela ngodokotela? Uwazi ukuthi nazi izinto udokotela muphi? Uzasithatha usise udokotela lo nje. Khuluma mtshele ukuthi uzilemuka kanjani. Ngizi-disability grant abona bafuna umrholo. Mfo into rekade uyenza. Asimbathomo mfo. Baningi abantu abakholayo. No, plus nana 2 years. Asi 2 years. Minyaka. Yes. 2 years layo minyaka. Yes, iqiniso abantu bangena baphuma la ndisisa ukuthi bangena ngani. Uthi bekabereke home affairs, or bekabereke sasa. Khuluma mfo. Home affairs. Bekabereka kuphi? Emkobola. Wawa zakubereka emkobola. Unjalo. Hayi mina ngazi. Thank you mfo. Thina ke ayikho enye indlela enye ikose simhelebhe ngayo ngoba ubha umochile and baningikhulu abantu kose bahole nje siphethe kose asinikeze bonke abantu or thina siyomhanda over emaphoyiseni kose ukuthi badlale indima yabo ngoba thina wethu umbereko siwenzile kuphuma kuyi ukuthi ufuna mina kwethu angisazi ngithini khuluma ngithini nami angizwa ngithini usebenzile home affairs kwaha Kangala ngomkhulu wazi yonke iphepha ukuthi ibereka kanjani. Baningi nabantu abanamapasa ngawe Mr Mahlangu. Vuma mina kwethu. Asinjalo. Okay. Mina ngicela ukwenza yami ikholo manje. Ngoba kubhalile ukhombisile ukuthi baba akasula ngitsho kubhalile. Ekhaya lapha. Ngilazi ngoma nguyi last born. Ngimi last born. Umfowethu omkhulu. Ngicela ukuthi ubaba lwanga indawo nenzeni make sure ukuthi baba ngiyathokoza. Ngimi last born. Nginenhlanhla baba. Omunye uyangitshela ukuthi ekhaya baba soka sikujama ikoloyi. Ngithi ngidayima ekhaya pha ngiphuma khona uma bakomlapha ikhona wabo lasekomthweni lapha. Ngapha benesifo lapha baba. Ngapha kwamakholana kwaMahlangu. Ngithi ngiyadlala. Manje ngena lapha ngiyabona man ngathi u serious. Yeah, hello. Ngiyathokoza baba. Ngicela ukufonela back. Thank you. Ngiba ukuthinta umanangu
Khe sizwe ke. Okay, ngathi sigcine siba amafoni number bhuti ngapha wakamakhelwane ngathi sifuna amafoni number kasesakhe omunye naye. Usesamuphi? Angimazi sithole ama number nje. Womthetho Daniel ya. Ungayi kude mfowethu, lisa ukusela amanzi uza kusela ejele.